Kardom pini langnam sinang hamren long sepi long aja tangklong Waisong College polam aputak ala college long aputak langnam sinang cingkiram sinang. Lake hamren rong sepi long Waisong College wamen ke arjulong olo same pini si first na visit cheng lo same pini bangke la sabi da ni si off check masi lapu inter klak lo Waisong College lo pini first amen ke arjulong olo sa pini ban pini an adi mane pini si first ang pale long cheng lo yo ta si pulang bo chúng ta Waisong College do data itu west ka beng long hamren long bu ke tham la hai thì đã sport long nang lang lo itu ma council some initiative mission lo west ka beng long non university nang di dia fan kita me university wan ong me ong lo doek nang po bang lo der tuong lo bang lo kita piniar ni itu la college abang ka charlie thai bangan pa Kacarli ji ada environment awipin. Ladang itu mah location ke lang lo location ke miso kali. Ladang building infrastructure dan anda incomplete. 1994 kan establish a building, a college. Ini anda building mah incomplete lang. wala Ada ka education atmosphere bang ke aki me uji kalibon. Even the campus kai hui anta dak teklong lo di Chinong celong se jui kasi labang ke education hin kapag prang ni kali kapag PC go bang se plan surong kasi university ke wan bang ke mission lo on top of that itum ki dotang existing college do Waisong College do la panel dum dong kam long kami college do lo ala so college ka mission nani la son nakak kita Waisong College sa kachar li atmosphere bang ke mission nang ji lan si itum university le do sita Kata mission pen university tumbi undi. Kali jangke itu ma university wan po student bangke outsider to man din applying set ko. Kachar lidundi arlengda vedet ko. Student da vedet ko. For that itu mekan existing college ke dotan junior college kuno dak degree college kuno la bang mission nangji la pen langun pami nangji la kecik itu university le wan ta ikun ta ale. Asi ningduk lo itu nadak hamre na student tumnon honglok kita cari damnang. Maximum asli itu teklong lo nogang so dicari damnang. Nogang ke ada ke itu kacarli atmosphere ke city mata ada ke town mata plan city kali mati. Do susu datang khai kursi kina. Tapi ada ke itu environment ada ke meso kali atmosphere mepik Shillong Meghalaya tempat ada ke. Minglong hari tidak ada campus ke dulu labang universiti lo. Kita menon ada kacarli kanban faculty dumhan cenglo kapek student dumhan student kita ada as a student kita student activities higher curriculum hai ke dak sang tawe ke teklong lo kalau pun lo auditorium lo ya auditorium da mantu bin mene kircek lang mo laban hai classroom lo bono ne ga chinia tengbe la ka TDC second year room lo ya online lo classroom de tuman anak kipi pasar lang ka even la private college nang na TDC third year main building lo bon kai ke sala ta incomplete la tapi pindah college long jok tawe itu dak jok honda ke tong te ha ning duk lo itu kar biang long ke education department itu mana la ke education dan kilo school level to higher education ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಗ auditorium ಬಂದು auditorium ಅಂತ Chinong celong di kisang thai si mandel kasi anak college kete isi da Waisong College lada ke itu employee da donang ko pion kuno kapre ka non teaching staff kami lada donang ko kami lai hui ba da ka tekang long medel kasi ning duno bang lahen lo ini tuh important teaching ke lahen lo ini tuh elected representative tuh kuno responsible citizen se kuno satu ko kita labang ke lang kenang so itu maksud begini dak hostel awe dia pu dak ngalihin ben pisi pu isi kerjungan college kina ko mati deh tidak hostel facility se kenang so
boys atau mah hostel nanti lapen girls atau mah hostel nanti lain logo kan te itu madak lesen ko lapen non ladak depan kan te art department of bon art department of bon lasi science commerce department da kinang Kasi lahay mo ibang ke itong basic kasi mathanang ko ini non ke itong 10+2 ka chali science ka chali at hanggang awilang western mo art abang thak dulu ta hai samne dak mata dulu thai ho ta commerce ka chali at phanta itong 10+2 ka chali at thai ta awila kasi itong non have jong karmitang ka chewoi juilo itong sumila rong hang pi alang dia pan kita menang je lah ke school ke char dia thai ka be ni lasi itu mulong menang hektar ali tuma ritu jang tum ta to injir marli tum ta to alang ni tum ta me senior ni higher studies tha 10+2 get part su dia phan science ke char li kan tu mo phan bang ke western benglong se lo char dia thai badal Hong dam nang pok Hong dam nai lo de kona lo le pote Nogong an le po Guwahati an le po lan ti hala da teng ton nang pok ti la si Karbenglo Autonomous Council la pen non elected representatives atuman tame la bangke important ti kena sorlo ke dam tang apora na lang itu declare place non bangke immediately la haya sai bang important la priority ti pone bang kena sorlo lapen ho labang ke waiting seat lo bon labang ke waiting seat labang ke feel lo plus labang ke soksu bon mare sok sili ni ke lang me pik color tado ami college lo labang ke school ke class college ke mission lo kami facilities amukha bang in arwing lah class amu okay hai sitami ese thecheni bang lahai laso college on pc ke dunanji ma kavinanji ma kisung ma katura ma atlam thibai si ni pachini polo apoi wall bang nang lang lapen hostel facilities bang nang lang lapen dak so lom canteen bang tanang jilang non canteen man tay important lang ngalo ada si dak banjok le kelang cari dunatum sitame dak committee tum sitame la tumbang la so staff bang ding ason te me party non prabjin pa lo athedak dim ke environment mission lo sitame la ting prang bang ke color dang mission lo plus dak la so ko RJ bulon kiti hai bang so nangla ko la busi lo ka charlie hin bang ko son chi rongji mala so ahin bai tum ka langdun dak local tum sitame apen council pen sitame la hai bang ke thege ding tum sitame la hai bang ke kilang cari dun bang ke nang sort kusi nili in pachini kilo la pen to ansong ahem bang incomplete lah tang te lang cek si pa ko hadi incomplete lang lagi lasu hem bang patang serak kusi hostel hai bang ki bidun kenang solo la pen langsung kami patang serak pen kami kaprega room kami computer room kami kaprega office kami la hai bang sikon na prang sute ade belum bala mim buke apa na son hak ko kaprega toilet bathroom kami langsung pinang bang ke latrine toilet lahai lo ingrak lo angrak lo lalu la bang auditorium hall lo